Kasilem jingerap yigi baduk tam urupang. Sasisin pat menta usnem ar hajar ar pulai. Hakasin kabakat ar kan le biang kumba jule manla usnam. Da kabasam jingerap takitiar gitar sigitu kilong ying kibaduk bat bajenjar sisya kibadan hakeleng keri khasi jentia jungi. Hanang bakin yo pendan kamlem ye kita kitiar padon kam e jongki haying hasem. Ye kita kitiar don kam intit nakapisa kabami nakajingerap bat no senyang lem nakipat ba kibadan mensim skau sendai lem banyarap bat no senyang kulut lem sikitu kilong ying kibaduk bat siam jenjar. Kumta kaslem kakerpat rit biang sasisin sepi kipat ba kibadan kemensim skau sendai pakin skau bah banyano senyang lem kat bayala nekot bor kum kadak jung kejing sno ketilang ban ai kejingerap iki longging longsem beduk pakin yo pendan kam Christmas New Year lem iki kita kitiar menta usnem ar hajar ar pulai ru kejingerap bat no senyang kan long hadu ka ar terik no pra ar hajar ar pulai bat kejing sam jingerap kan long haka ar pupra terik no pra ar hajar ar pulai Amau Kar Christian Higher Secondary School Shillong. La ban pha jingarap da ka ba GP ru ngobha ban phone ne pentip hai kidi ki number harum babu kular khongjiram mobile number kendai sau lai rew iwe not lai bat phila ban pentip ru hau ba si dekar collector mobile number new not san rew sau pra sound rew san